Rajdytta nogë nusë ranëmat, i vhodkori milicisë restëlsë xësede azë, nusë jubilejme se tegene mozelte mitkotek të ministra dërëvnel të razvelgav. Respublike ostevkak skolate fadëgon inspektor të nakom të kotek të fedël inspekcime, kori i dergëwaktu histori urokte milicisë restë fedël. Informacji mamy chore pasahadun komitet basete kota të mbëllfëng milici së restëll sedas kejsë xest vëjsëten. Khaja së rajstoj mitkotek të ministrë khadivek kokoj të tarzan, mitkotek të organ të veterante, xestun arhajtë të khaja dishëte, milici vzung mkushëte. Rajon të mitkotek të upravljenit të Hisar Magun skonde nasët se qënërën klaute. Mitkotek të ministrë Khadivic të babere kotoj se kustard me khaveg upravljenit të slujbe unë xeste den se gavqi xest kota usëm kushete, khorzeh qënërsëdës të vedamstvojnë khorzehtej. Mkushët të mëske. Desem noyabër rajso me mitkotek të ministrat mkushët të minister inalar major nani të Igor Sarglavdej, azıldës të slujbe unë xesë xestën gesë mkushët të femart vëdun sërse ventël. Sëvertoj didinte, sartojsën, seruxnemte. Bonë dërgë mitkotek të ministrë, mitkotek të organ të mkushëtë, me veteran të numëllësët arfej fëstegjëtë, uj Respublika e Kuhtarive gade hisava dëvenkte, mitkotek të ministrë u aresia kolegëtej, fëstegjëtë marsët, Pridnjestrovag Moldavag Respublika e prezidentëme, Pridnjestrovag Moldavag Respublika e mitkotek të ministrë numej. Kom me arfe tema, mitkotek të ministra dhe mkushët e kina koncert unë zalë qirmenës së që në mbërdëreste gjërajstoj Sarmagun dhe i Respublika e Sargleveg Bibel të Anatolje, mitkotek të ministrë nani të Igërja e me parlament të serdarën umej, arfe të fëkhet se kuta i e khedivek kharibat të Sergej. Mbërdë khadrajstoj mitkotek të organ të veteran të hisava dëvenkte, wajët e abhazëme Pridnjestrovje. Mitkotek të ministrë nani të Igër, milici së rest historie uzurge e banë sankota, se i ragder, alë khëtter kejvët, tohë fëdra kanë sinadime, e me fetk baka kanë. В этот праздничный торжественный день мы не вправе не вспомнить и наших славных ветеранов, которые, не жалея сил и энергии, в самые трудные годы искореняли преступность. С непредвиденными трудностями столкнулись органы внутренних дел, органы правопорядка после развала бывшего Советского Союза. Это глубокий финансово-экономический кризис, грузинская агрессия и другие негативные последствия породили криминальный беспредел и хаос. Все эти факторы убедительно показали, что утверждение власти и закона является необходимым условием укрепления государственности нашей страны, нашей республики. В это судьбоносное время весь народ Южной Осетии встал на защиту своего Отечества. В ряды защитников одними из первых стали сотрудники органов внутренних дел. Они несли круглосуточное дежурство на постах, оказывали необходимую помощь населению, пострадавшим от грузинской агрессии. Первым, кто погиб от рук грузинских бандитов, был сотрудник управления внутренних дел Юго-Осетии, старшина милиции Григорий Кочев. В те годы за независимость нашей молодой республики, торжество закона и правопорядка сложили в свои головы многие сотрудники милиции. События 2008 года доказали, что люди в милицейских погонах всегда остаются верны своему служебному долгу, а их мужество, решительность и самоотверженность являются гарантом мира и стабильности. Многие из сотрудников милиции за мужество и самоотверженность награждены высокими государственными наградами, орденами, медалями. Высшей наградой республики орденом Вацамонга награждены 20 сотрудников органов внутренних дел, 8 из них посмертно. Сегодня личный состав Министерства внутренних дел выполняет поставленные задачи в условиях новых требований. Все это требует от нас более совершенных подходов к борьбе с преступностью, совершенствования стратегий и тактики противодействия криминалу, в том числе с использованием современных высоких технологий. И в этой связи намечено последовательное осуществление реформ, направленных на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности, на укрепление доверия органам правопорядка со стороны населения.
Сегодня в министерстве внедряются методы, существенно улучшающие качество и уровень оперативно-розыскной работы и оперативно-следственной работы. Положительные результаты дает и развитие межведомственных отношений Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия. Ряды Министерства внутренних дел сегодня пополняются молодыми, высококвалифицированными кадрами, которые прошли обучение в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, направленные от югославянской стороны. Конечно же, проблем, которые нам надо сегодня решить, еще хватает. Это и социальное обеспечение наших сотрудников, и повышение материальной составляющей службы, и забота о семьях погибших, и пострадавших сотрудников, и многое другое. Но все это лишь дело времени. Իուս մզյամյալավգի ասիչինն բրդխայադի շտաստարտույ ռայգուրան բաստաչի qaqqatda zakon zinadıma fətkılçi tuğqutda abun çinal reyefta vısı barat qaqancıdı ruxsnamda. Президент Бибилты Анатолий Барат Qaqancıtan arfagəngiyə zaxda zəğqə abun milisi u səyraqdar patsaqadun institutday kəsi qaqanı Respublikaya sərcıdı kriminalay. Уважаемые акционеры, перед вами стоит много важных задач, которые вы решаете с большой оперативностью, самоотдачей и профессионализмом. В качестве примера можно вспомнить то, как быстро летом этого года сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность преступной группы, занимающейся в Южной Осетии киднеппингом, и освободили заложников. В целом криминальная обстановка в республике находится под вашим жестким контролем. Раскрываемость отдельных преступлений также находится на высоком уровне. Сегодня считаю необходимым вспомнить о вкладе подразделения МВД в дело защиты Отечества. Многие сотрудники милиции в годы грузинской агрессии показали высокие примеры мужества, патриотизма и верности своему долгу. Ваши товарищи отдали жизнь за свободу и независимость Республики Южная Осетия. Сегодня задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел, это в первую очередь, считаю, увеличение, усиление доверия людей к сотруднику милиции. Бескомпромиссная борьба с преступностью. Наведение должного порядка в Республике Южная Осетия. Люди должны вам верить, люди должны вам доверять, потому что вы внутри республики являетесь гарантом безопасности и наведения правопорядка в республике. Ваша работа – это гордость, ваша работа, она очень важна для народа, для республики. Я уверен, что с тем профессионализмом, с тем отношением, которые есть у сотрудников Министерства внутренних дел, вы с этой задачей справитесь. Сегодня ваш патриотизм также необходим для спокойного и поступательного развития республики, для защиты благополучия наших граждан. Уважаемые друзья, позвольте еще раз искренне поздравить вас с вашим профессиональным праздником. 100 лет – это серьезный срок, 100 лет – это годы наполнения вашей службы профессионалами, годы становления, годы развития и годы вашей гордости вашими предками, вашими ветеранами. Дорогие ветераны, еще раз я вам хочу сказать огромное спасибо за ваш труд, за вашу службу. Уверен, что вы знаете, что за вами действительно профессионалы, и ваше дело будет продолжено. С праздником вас! Միլիցիի քուշտը իվ գորդան լավար դրսդ փածախադուն ըմը վեդամստվայուն խորզախտը։ Միլիցիլ սադազը սխաստասթան юбилеум майдантай խորզախճնրսդստը президент Бибилты Анатолиемə դասինադը սավետը նմերդար ուալըտ Վալերի kəsi դուəմին ստəməy դուəմին դուադəsəmazmə վդ միտխոտəkտը ministr։
Սեչնըմբրտ ադարտեր բերակ բունուն կանցերտայ։